mun sang sang le tlang sang atanga INP Mizo tanal thlir tu le ngai thatu zong te in zain chipai kan bu ka cheu April ni som paruk in rin ni ania tun tumpo Myanmar lam chanchin thar update kan siam le a atop khlengin min lo ngai thak sak lenga chumi ma in Russian invasion kalzel kan ngai thathuak thuak don nia Russia in Ukraine run chu top lam ain zual lam apan chauta zela voin khan Russia chuan Kyiv in dona atran thar le ta Ukraine rampum pui hi mun him re nga om talo an worship pilta kha an ui nga nyang voin zet chu leave le Kyiv khopui te chu warplane le missile in an chaina sata hle ni Baronovichi airfield Belarus ramatangin Russian Su-25 chu thok chuakin leave aboma poya khoidan report chiang takin kan la hlei thailo Kyiv lama po Russian force te chuan ral thuam siam na mun puyan bom ni nan soya Kharkiv Oblast Izium khopui Eastern Ukraine Su-25 an kap thani in Russian Defense Ministry chuan voin khana soibok Ukraine Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk chuan voin khan humanitarian corridor mun kuwa honani thua puanga Luhansk region le Mariupol ni in private car mga inthiar chua phalani thua puang Black Sea tuipuya Moskva apil kha Russia chuan apom jam theimol lovaniang West Ramten Ukraine an thlop tlata wangin indona azwal zelania World War III kan thlengta ni berhi Russia lam chuan antia beina sat antum hle ti riat thei mai UK Prime Minister Boris Johnson an Kyiv atlo thu kan ria a Russia chuan a lom lo hle a Russian Foreign Ministry chuan voin khan thu chua siamin British Prime Minister Boris Johnson Foreign Secretary Liz Truss Defense Secretary Ben Wallace le midang som British government official le politician te chuan Russia ram antlo thei to lawang zirtop ni khan Kyiv khopui dai fema ruang zakwalai mai atam jok chu ka hlum ngei ne lang mu ani le ta a war crime lam hi soiriek chiam pohian om zia om hlei thei lova Russia sipai te che danero arova hle ti a riat thei mai Russia chuan formal diplomatic note palai kaltlangin US le NATO tan thu athona Ukraine tan ral thuam hlo om an pek reng chuan ngong thalo tak anayanga buaina antipunlun mai ani ti in thuathon NBC News chuan Russia le khathon hi a mulova White House official atanga a riat ni na puangani Germany Justice Minister Marco Bachmann chuan Ukrainian nena lai puile silai dang kan pek hian indona akan lut veta ti na ni lo Ukraine chuan ma ni sahimna na beya ral thuama kan lo tan pui hian indona akan telve ti na ni chuang lo ati former Ukrainian President Petro Poroshenko chuan Al Jazeera News nena indoti topani thainan Ukrainian mipuin ral thuam chaukan mamo ti soya remna le muanna aom thainan thil pathum kan mamo oma chung te chu pakhatna ral thuam apani na po ral thuam apathum na po ral thuam ani ti in ral thuam tha an mamo thu war takina soi Zelensky chuan CNN palai nena voin thleng khan Ukraine sipai sang ni le zanga atanga sang thumvel an thi to thua soya hliam sing khatlai an oma nunna engzat nge kan chan bel don ti kan hrelo ati boka report in atarlan danin Kyiv mun pakhata UK SAS Special Force 10 Ukraine Battalion ni zet training an pemek ni nan soya hei Ukraine invasion nuwa anti ni in Russia do tur train an ni rolin UK in ral thuama pekte amandan tur zirtir na ani bokang kar le khian International Monetary Fund le World Bank te chuan United States a meeting poimo an nei dona Ukrainian Prime Minister Denis Shmyhal Finance Minister Sari Marchenko le Central Bank Governor Kirilo Shevchenko te antel beisayani G7 ramatang te in finance official te antel bokanga Ukraine economy thom chak dan tur an ngai tu don ani
German sarkar chuan euro billion khatin Ukraine tanpuia tum vele tabok German hian chuti takin Ukraine tan hian ral thuam ala tho velova poisan chu tur thu hi Ukraine military ti chakna turani German finance minister Christian Lindner chuan Germany chuan ramdan military tanpuina tur euro billion ni apom taphota tuntuma mi hi chu Ukraine hian a hui vekang ati Vladimir Putin a tho pui Viktor Medvedchuk an man thu kha kan thetoa tuna anupui Oksana Marchenko chuan Ukraine sipai te chu apasal na sataka soisa a apua Moscow muna news conference nein Ukraine sipai te apu na thu hi soyani Oksana hian adu du asoi theya chuti lain apasal chu Ukraine sipai te kuta a oma kutan lo thak dewani point a om lo than lovang Russia lama thopa wanga Ukraine mi puite tor na hi a thei ngil mai chuan arin om bik lovani ole ti khan kan du tok photanga Myanmar lam kan hoi chun jom ngal don nia Sakain region Khin U township huam chunga terrorist council sipai te bukhuar na chu PDF lamin ni ni chung April ni som palile nimin April ni som panga te khanan ka pa ni ni chung hian sipai lamtang piuso tri pol member som thum chuang an kap hluma an ni PDF lam mi panin an tu le fa te lo omzel tur tan an nun na an hlan ve bok ni in Khin U township lam chuan an sui April ni som pali khan terrorist ho omna Khin U township police station te yuatit kung khwa pin thong khwa le madong hla khwa om terrorist le an lam tang te chu Khin U Peacock army hei hi ming kan vo saktamaya an mani tong chuan dong sit te antia chung ho le KSO anti Khin U support organization pol tele an alliance pol sang tang kopin an ka pa drone mangin boman thak boka April ni som pali chhun lai vela tang khan zandar sari khengvel drone tenena an beina pin thong khwa piuso tri pol mi paruk an thia April ni som pali vek chohnulam khan Khin U township police station chu Royal Tiger Guerrilla Force ten drone in an beile a chuta chuan sipai pathum an thile boka madong hla khwa piuso tri pol an be chun zom le a engza chiangen thi ti an soi chiang thei talova drone manga boman thak zo an kir le lam chu terrorist ten loka pin PDF mi pan in nun na an chan ta ani April ni som panga nimin chomadar som vel khan pin thong khwa om terrorist council sipai te an kap chun zom le a terrorist council sipai le an lam tang piuso tri te an vain mi pakwa an kap hlum ni in an soi ti chuan nimin tlai dar nga vel khan Khin U khopuya tanga pin thong kholam panakal sipai motor pali chu Khin U khopui tlak lam cha man kan leibula PDF ten lo changin an lo bom le a motor pakhat chu an bom chhele ni sipai te po enan che vel an kap na sale hle bok tin nimin chon lam vek khan yuatit kung khwa om terrorist council sipai te le piuso tri ho te po tayat pin su khwa le min dong kho inkara Armed Revolutionary Force KUARF anti PDF group tenan be boka chuta chuan sipai le piuso tri an vain som pani an thile bok ni in Khin U township true news chuan soyani PDF te in pek na aro pui hle mai an ram hi thathoi thoi se anga hlel om tak zetani hi April ni som panga nimin kha an water festival ni na ania ram chung mun then khata chuan an mang nuam hle ni rengun khopui ko mu township huam chung ngiong thau khwale taku pung kho inkara April ni som panga nimin tlai dar nga vel khan PDF ten sipai motoran lambuna sipai pakhat chawan kap hluma chumi nu chuan July khuwa te chu terrorist lamin lu chilin an dap na sa hle Karen state chia in Seichi township chung khawon khuwa an festival do sana April ni som pali zanmasa zanlai vel khan boma puak ni in nizan khan an soya tin Irrawaddy region Maupin township venga na lama sipai council do sana po nimin tlai dar nga le minute somli le panga khan boma puak bok tin nizandar ko vel khan Kachin state michina khopui immigration officer boma puak boka mithi hliam tuar tiangero an omlo ne soyani
rengun khopui bahan township lama April ni som paruk tukin dar nga le minute som ni le dar nga le minute som li le pakhat te khan dark shadow polten boman ti puak le a thi le hliam an om le om lo an soilo North Okalapa police station bula tukin dar ko vel khan boma puak boka April ni som panga ni zandar sari le minute som li le panga vel khan 20 lama PDF 20 ranger ten bom an ti puak bok an soidan chuan mi pui lam an ngai tu awangin ral la dewatangin an ti puak tamai ni om takania an du thu samin thila om ta chia lovani oma sipai panga in hliam an tuara an jinga pani chu an hliam ana view ni nan soyani nizan dariat vel khan hintara township a sedo kung khobula maitel tower ti chiat ani bok Irrawaddy region phiapung township lama po tukin khan bomvoi ni ngota puak bokani Mandalay region na tuchi township a pin se khwa om terrorist council sipai te chu April ni som panga ni zan dariat vel khan PDF tenan ka pa thi an om mai thei ni nan soya an hlo ka chu ni em lovanga zan thilania du angin an che tha thei ta chia lo ani mai thei ani Sakain region mongyua khopui huam chung number 2 police station chu April ni som paruk ni zan dar khatle chan vel khan PDF lamin an ka pa police som pani vel tal chu an thinge ni an rin thu Genuine attack force tenan soi PDF lam hi mongyua the boys first battalion te mongyua ranger group truth army that battalion te northwest plains revolutionary force NPRF ten nia RPG an kalu nuwa darkar chan ve thavel in kap chuin som pani chu an kap hlum ngei ni in an soyani April ni som panga ni min chu nudar ni vel khan mongyua khopui tamadan puina duty civil mi veiwa ka piang lo cheka sum lo dil zia tu te po mongyua red peacock ten bom voi ni an vom khuma sipai pali an thi to bok Sakain region chunhla township a weilamu khuwa chu April ni som panga nimin tlai dar nga vel khan terrorist council sipai ten lu chilin an hal le a in som ni le panga an hal kang ne soyani heng in hal tu te hi khamaya zathum le somruk le pathum na le zathum le somruk le pasari na sipai ten ni a wela mu kho in an hal po hi atum ni na ani wela mu khuwa hi in zale som ni le paruk omna khuwa ania sipai ten an hal ma saktumin in thum nimin an hala in som ni le panga awa in som ni le pariat akang ral veta a terrorist sipai sual torot lutuka wangin kung se khuwa wela mu khuwa le an che velami te chu mani in chua sanin an plan vekani he khuwa hi mani march ni khat po khan sipai council helicopter in lo kap chiam to boka mi pani an thia CDMR zirtir tu mi pathum man ani to bok chung an man tak te po chu tun thlengin an chung tenen anin contract theiri talova an chung te hi an mang ang ve hle to ni Sakain region yinma pin township ban bui khuwa om terrorist council sipai te po April ni som paruk voin chomadar som vel khan PDF lamin drone mangin an bom le a drone pathum te chuan target an fu chiang hle ne soin sipai thi an om nul ngeya an rin thu an soya aza tero an chiang theiri talovani Sakain region Wadlet township indong khuwa police checket pakhat chu korela pol pakhatin April ni som panga nizan dariat pel khan an ka pa police pani thi in midang pathum an man ni nan soyani Makui region pakhuku khopui buchuk road le martyrs road lama security na ya veifak terrorist council sipai te po April ni som panga nimin tlai dar li vel khan pakhuku ranger le PKU pol tenan boma sipai pathum an thia midang panga aya claim lovin hliam an tuar bok Makui region pau township a hian April ni som pani thole ni liam ta khan terrorist council sipai teral thuam liana wangin tasu khomi mi pakua chu om huna an boral ngal tafek ni in voin khan an soya hei hi kan video masa khan mi paruk nia an soi khania thu chiang deu an update le ta ni om takani hi terrorist lam chuan tasu kho chhung an lu nu khomi puite an tlan nu khan an om na lam bu gan zar na lama ral thuam lian an kap zui ta zela chung zinga pakhat chuan ral tlan om khom te avakap fu ani bera
terrorist te sual na le an van duaina akal tluang ani bere sipai council lam hi an sual ve hrim ati lo theilo hetia an mani hlawa khomi puiti an tlan hian an ei in tur te po an lo in chek lok ve a chutia an bungra lo chek sa te po chu ti chiat sak ta zelin bike panga tuilak na tur motor engine tele bu tin zali lai mai an lo da khol sa po an hal sak ta vik ni in voin khan an soi bok chutiang chu an din mun ani le ta ka wangin ta su khomi puiral tlan te po hian tran pui tu an ngai hle ni paku region tho pongte township khuam chunga lepin chi khua abudis pui thiam te chen na om mun khuar terrorist council sipai te po april ni som panga nimin chonudar ni le minute som nga khan pdf pol ni nan ka pa sipai pathuman thia hliam tuar an omnual ni nan soi tin pakhuku khopui chunga veivak sipai te po pakhuku korela pol ten nimin tlai daruk vel khan an ka pa sipai pathuman kap hlum boka midang panga in hliam an tuar bokani Shan state marlam muse khopui kiang motong lun khobula april ni som panga zanmasa zanlai pel khan terrorist council sipai tele muse pdf te anin ka pa terrorist lam mi palian thi ni in pdf lam chuan an soi tin Shan state chim lama ongpan khopui police station po nizan zanlai vel khan pdf lamin an beile boka chanchin chiang takin an la hlei theilo na a sipai thi an omnual nia an rin thu ero an soyani Shan state tho kalo township pa in khong dam bula nimin chhun lai vel khan bom puak om boka helai tui khu bula bazar tluana hian sipai ten lalan thot thin ni om takania dor hong turin cheng sing sarir vel pek an ngai baka sipai le police te chuan du in man po choi lovin an e in mai ta thin nia soyani a atopa bom apuak vele ta ni hi mun state lam hian mun dang a in soya hlo lo deuh view maya ma se an rem chan dan ang chuan an che ve reng tho ni na lang chai mayo tam chi pa chong na khwa le an ti bula bgf kem te pakhat chu april ni som paruk tuken khan pdf lamin an ka pa bgf mi panga an thi heng border guard force mi le sa an ka hlum tak te hi tlom ngai polin thiarin thlan mol lam an pan pui ni nan soi chong na khwa le hi atran lui chunga do le pakhata niya lui thlak lam vaw kama hian sipai lam tang border guard force ten kem an nei ve a chu pdf lamin an kap ta ni he kem hi tun ma deuh march ni som pakua po khan eng pole mo in an lo kap to boka chumi tum chuan police pakhata thia midang pan hi in hliam an tuar ole tun tumata na Myanmar news kanan ti chhuat he chu khati zong kha ania thir tu le ngai thatu te in za chunga kan lo me